Ngibingelele esizweni samaZulu ngibingelele kuma Black South African and then ngibingelele kuma Patriots as a whole. Ngibingelele kuma Krestu, ngumKrestu kodwa ngizowabingelela noma ehlala emazulwini abo lapha emasontweni abo where Christian lifestyle is just to be at church on Sunday. Otherwise, during the week and any other day, you are useless pigs. And then ngibingelele yeah bonke abadinga ukubingelelwa abana abanye angisazi uthi sikhulume ngale issue yakwaZulu ngubongani wakwamiya. All right, ngingowesizwe sasemazizini eBergville. Angazi kwenzakalani nasesizweni sakithi, so sihlalele Soweto, ngizalelwe Soweto. Angikhumbuli inkosi yesizwe sakithi isinaka thina eGoli. So mangabe kunemihlangano yesizwe I'm sure yenza lapho eBergville ebize aba lapho eBergville kuphela. So angikhumbuli nje amakhosi akwaZulu ezixaka ngamaZulu aseGoli nakwezinye indawo. Asazi why kwazibona. Ngithi ke ngonyaka ka1999 ngicela ukukhuluma ngoCyril Ramaphosa lo othandwa yinkatha nothandwa iANC yaseThekwini naseMaritzburg. iANC esolokhu izonda isizwe samaZulu. Naleya ANC yase South KZN angikaze ke nga-understand lamaZulu ase South KZN. Ethi ngagxili kuwo kakhulu ngithi ngonyaka ka1999 mina Bongani Wilbert Meyer ngabhala incwadi ngibhalela iSowetan newspaper. Kule ncwadi ngibuka kufakwa amakhansela eindaweni zamakhosi, umoya ongcwele yiloko engikwamukela namhlanje ukuthi umoya ongcwele egameni likaJesu owangenza ngabona okuseza kude. Alright, ngoba ngabhala incwadi ngathi iAfrican National Congress evele izonda amaZulu nobukhosi ifaka amakhansela eindaweni zamakhosi ukuqeda ubukhosi. Bazosebenzisa istrategy ska slowly but surely ukubulala ubukhosi from within, okuyothi 20 years down the line, ngasho njalo impela ngathi 20 years down the line abantu eindaweni zamakhosi bazobekwa esimweni lapho ukuthi bazozibuza ukuthi ke uyini ke umsebenzi wamakhosi. Sesilapho ke namhlanje, sesilapho ke ubhuti usiphelele 032 siphelele 03 ngathi 037 angiboni kahle noma 032 ku TikTok. Othi uyini umsebenzi wamakhosi. Angimsoli nangempela yini umsebenzi wamakhosi. Lento engayikhuza isiyenzeka. Lento engenza ngo1999 isiyenzeka. Yini umsebenzi wamakhosi? That's the question. Ithi nginitshela ukuthi kwenzakalani ngenkathi ngibhala leyo letter. Ngabhala leyo letter ngo1999 ngayithumela kwiSowetan newspaper kaCyril Ramaphosa. Ngalesikhathi bengazi ukuthi i-newspaper ye-ANC. Ngicabanga kule insuku kugcine kucace bha ukuthi yayivele ilawulwa uCyril Ramaphosa neCity Press njengoba oHelen Zille kade belawula oDaily Mail, Citizen, wonke lawo ngoba inarrative yakhona yayivele inokufana
and then ihlezi ilwa nesizwe samaZulu, ilwa nenkatha yangaleso sikhathi. Inkatha yanamhlanje angithi ayisafani naleya esiqaleni. Okay, so leya namhlanje ye-DA no Ramaphosa. Ma kuwukuthi ngizokhuluma ngenkatha, ngizobe ngikhuluma ngale eseyaphela, le eyayilwela amaZulu nama-Black South Africans, ayisekho leyo nkatha. Alright, so wawuhlezi ubona ama-newspaper alabantu ehlasela isizwe samaZulu, ehlasela nenkatha Freedom Party, and then i-ANC beyenza ngcwele ngaso sonke isikhathi kuzo zonke izinto. So ngibheke lolo hlangothi ngathi hayibo, i-ANC le ye-DA, ngoba mawubheka amapholisa we-ANC ne-DP ngo-1994 wawubona ukuthi inhlangano eyodwa. Ngakubona lokho nje sinikezwa lawo maphepha eKings Park, ngathi into eyodwa nje laba abawu-2. Anyway, so manje ngo-1999 ngabhala-ke iletha sizwe sakithi, ngayithumela ku-Sowetan newspaper, bangayishicilela. Nawo umhlolo 2 weeks ngiyithumele iletha ingashicilelwanga, kwaphendula uCyril Ramaphosa wathi akusilo iqiniso lokho engikushoyo ukuthi bafaka amakhansela elentoza ey'ndaweni zamakhosi ukubulala ubukhosi, ngoba angithe i-situation yaka 2 bulls in the crawl la abayikhandayo ngenhloso yobuqeda ubukhosi. Wasebenzisa wona lawo magama, wathi it's not true ukuthi they are creating a scenario of 2 bulls in the crawl in order to destroy the Zulu kingdom. The interesting part ukuthi kwaphendula uCyril Ramaphosa encwadini yami engazange ishicilelwe ku-Sowetan newspaper. Kwacaca bha ukuthi ubani i-Sowetan newspaper. Alright, so kwenzeka ngo-1999 lokho. So nakhu-ke namhlanje ubhuti la osiphelele ubuza umbuzo amaZulu amaningi azibuza wona nje ezibonela ukuthi amakhosi awanandaba nathi, izifike sezingeniswa ngisho nasemakhaya. Ngangigcine mina imiphakathi yasemakhaya ithi yona igadile, kodwa sengibona kugcwele iy'tolo. Hayibo, ngangivashele eNquthu, ngangiqala ukuya eNquthu ngoJanuwari 2023, ngafica isitolo esiseceleni kwaseSandlwana si-ownwa ama-foreigner. Ngathi hayibo, kwenzakalani kwaZulu eSandlwana? Hawu, kanti hayi sebengene yonke indawo. Angithi vele nathi siyisizwe asikho innocent. Ubona amaZulu uqueue abantu abawu-300 ukuthi bagundwe abafo baseMozambique, kodwa bakhona abantu abakwaZulu abagundayo kahle nje, futhi abayi kubona, bayokhokha o-R100 ukugundwa abafo baseMozambique. Bame usuku lonke eBergville. Bona ukuthi nje isizwe samaZulu siyinkinga ngokokwaso kusona ngale kwabaholi bethu. Kahlehle yisizwe singasekho, kodwa ngothando lukaNkulunkulu sisekhona, kodwa nje ngokokwenza kwethu asikho. Njengobona amadoda amaZulu engekho kulwa osisi Jacinta akho ndoda vele awasemadoda amaZulu dala beabadayisi wabona makhuluma nomZulu wakini uthi ngisecela sibumbe into ezovikela isizwe samaZulu. Gijima yena yo tshela amavenda namashangane athi akubize nge-tribalist kwasho wacima. Ngaleso sikhathi labo bantu labo abatshelayo bavele baney'nhlangano zabo la eSoweto zokulwela amavenda kubo kuphela nokulwela amashangane akubo kuphela. Wena uthi asikhandeni ezosilekelela nathi because siyabona ukuthi siyaqedwa embonini zamateksi, siyaqedwa kumabhizinisi, bafaka nabodwa nasemsebenzini. Uyakonke ama-police station alabantu baka-Cyril Ramaphosa bafaka nabodwa. It's got nothing to do with matriculation passes and them and all or any tertiary qualifications. So uthi maZulu asizilweleni kugijima umZulu, indoda, umuntu wesilisa omZulu ayokudayisa. Ingakho amaZulu aphelile basic. AmaZulu aphelile la elento zeSoweto. Awusilutho. They are nothing. They are low.
than any other nation la in Soweto because of Zulu men. They are sellouts against their own Zulus. AmaXhosa sell out against their country, but I say country. AmaZulu must sell out against their own families. Zulu males, not Zulu women. Zulu women have got better character. Now, kamakhosi awana ndaba nathi. Silwile sakhuluma kwi-social media, sabhala kuma-newspaper ukuvikela amakhosi. Aphi? Nowhere to be found. Ngathini mina? Ngathi, hayi bo makhosi. Musani ukuholelwa uhulumeni. Inhloso yalo hulumeni wabo Cyril Ramaphosa Thabo Mbeki labantu abazonda ubukhosi laba inkatha yanamhlanje ethi they are the good ANC le ekupartnership angithi ku-partnership nabo. Athi mina hayibo baniholela ukuze baqede ubukhosi. Musani ukuyivuma lento. Okwesithathu ngabuza mina ngiyabuza futhi namhlanje ukuthi inkatha ke even le ka1994 le yayithi phela ilwela ubukhosi wayavuma ukuthi sibe ngaphansi kwe-republic as the Zulu nation ngoba kucacile ukuthi uButhelezi uyena okade elwisa indaba yokuthi singabe independent thina like ukuthi ulwisa i-homeland system. That's what we understood. Ekuthi nayo bengama-question personal ukuthi why that much, because before homeland system Zulus bese kwenziwe ukuthi singabi namhlaba nhlobo ethi angikho lapho. So now history ikhombisa ukuthi uShenge baya blocker uKing Goodwin uzimele geqe weKwaZulu Natal yonke ebethu yobani. So therefore IFP yona eyenze isilo zosikhonze ngaphansi kapresident akusuba ukhosi lobo akuso waba nesilo esiphathwa upresident. Mawo isilo sakho esiphathwa upresident akusilo isilo buza wona belungu labo eBrithani kunesilo co-president, eHolland kunesilo co-president. Zonke indawo emhlabeni ezinamakhosi asina president ngaphandle kwaSouth Africa naseAfrika ngoba kuthiwa kusho thina because bethu ipapacy akusibukhosi. Ingakho Ramaphosa ezenzela kwaZulu since owner the constitutional court ye-DA. All courts are owned by the DA and Cyril Ramaphosa. The two organizations have always wanted to destroy the Zulu kingdom. Laba inkatha yanamhlanje ekupartnership nabo. So la esikhona ngakhuza ngo1999 ukuthi hayibo ngakhuza amakhosi amukela imali ngathi hayibo ukwamukela imali kufana no Esau edayisa ubuzibulo bakhe for ukudla. That's what you're doing. Kunjani ke namhlanje? Bathule ngoba kukhona ama politicians athe bazolahlekelwa imali abayiholayo. Ngangitheni? Awekho amakhosi sisodwa. Bazenzela abantu bokufika. Eseyidlileke leyo mali abakhosi isizwe sesiphelile bazoba amakhosi kuphi uma isizwe sesiphelile. Undaba ezitha abo ubayede omusha othanda uCyril Ramaphosa yena qobo oncoma uPresident Ramaphosa. Angazi isilo sinjani esiyi-praise singer yama-president but ke na angithi uthanda uRamaphosa. So lona ke olwelwe i-constitutional court uphi and then uzoba isilo sikabani amaZulu engasekho angithi kulethwa izifiki ukuthi replace. So amakhosi awekho silwa sodwa induna zibrabhe ama political organization sasibona nala eGoli
abaholi abathize be-IFP bebribha iy'nduna ema-hostel, so kusetshenzwa imali, isizwe siyabhubha. Sell outs, what a sad day. Kodwa nakho engakusho ngibuza uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu uyasilahla nje impela, sesone kangako siyisizwe samaZulu, usiqeda ususivikele wonke lo 6000 years. Ngabe kade wasiqeda uNkulunkulu? Ngibuza lo mbuzo wabuzwa uMose, uNkulunkulu efuna ukuqeda ama-Israyeli ehlane ngoba edelela. Vele amaZulu akithi amhlubukile uNkulunkulu, abhizi ngamadlozi nani noshembe ngapha nanani, yizona ezinkulu kuNkulunkulu-ke lezo. So sengiyambuza uNkulunkulu ukuthi awu Jesu impela uyasishiya kanje, so uyasihlakaza siyaqedwa. Kube nje nomoya ukuthi kodwa-ke lelizwe la kwaZulu kosukuma umfokazana ukuthi asihole asilwele avikele lelizwe, because akusikho kwinhloso kaNkulunkulu ukuthi umhlaba wakwaZulu ube ngaphansi kwe-New World Order.